Zdravo svima, moje ime je Armin, ja sam menadžer u Eko agenciji i takođe sam jedan od osnivača Turist Agenta kao software i turističke agencije. Pričat ću vam svoju priču kako smo mi krenuli da koristimo ovaj software. Pre 3 godine kada sam došao da radim kod svog oca, video sam da mi sve pišu u papirima, po sveskama, ili se to gubi da piše odvojeno najave, vaučere, ugovore i sve ostale, što je mnogo vremena, plus je tu došao i CIS i e-turist. I ja sam stvarno želeo da imam sve podatke na jednom mestu i mi smo tada, pre 2 godine, nakon godinu dana pravljen software, napravili Eko software koji smo koristili samo kod nas. Samo on je poboljšao našu funkcionalnost, pa ja mislim za 100%. Nakon toga smo prošle godine dobili sredstva od švajcarske vlade i pokrenuli freelance, odnosno Turist Agent. I verujte mi, ne to što je naš proizvod, nego kao kolege iz turizma vam govorim da je software vrhunski za naše tržište. I zato ga probajte ga besplatno, mi ne očekujemo da ćemo zaraditi njega milione, ali sigurno će vam koristiti. Tako da imate nas u turizmu koji će vam uvijek biti na usluzi da razgovaramo sa vama, imamo jedan odličan programerski tim, tako da probajte ga potpuno besplatno i vidimo se.